салом тамошобинони азиз ва ҳаводорони варзиш. ташкили бозиҳои шавқовар дар муассисаи давлатии маркази хизматрасонии обшорон идома дорад. ин навбат дар барнома варзишгароне иштирок мекунанд ки таҷрибаи ғанӣ доранду дар чандин мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта ғолибиятро ба даст оварданд. нукта намунад ки барнома бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе таҳия мегардад. беҳтараш биёед бо дастаҳо шинос мешавем. дастаи якум бошад истиқлол ном дорад. дастаи дуюм бошад ваҳдат ном гирифтааст. ва дастаи сеюм сомон ном дорад. дӯстони азиз, инак мегузарем ба муаррифии ҳайати ҳакамон. устоди варзиши ҷумҳурии тоҷикистон довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ Алишер Каримов, устоди варзиши ҷумҳурии тоҷикистон довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ Мунимҷон Расулов, тамошобинони азиз, шарти аввали барнома гузаштан аз таноб мебошад. пас аз иҷрои ин амал варзишгарон шино карда ба нуқтаи муайяншуда меоянд ва нокса намонад ки ғолиб аз рӯи вақт муайян мегардад. барои иҷрои ин шарт дастаи истиқлолро даъват мекунем. дӯстони азиз, инак шарти аввали барномаи Матин оғоз гардид. акнун узви дастаи истиқлолро мебинем. Усмонов Хуршед аст ки ин амалро хело моҳирона иҷро карда истодааст. аҳсан мегӯем. бинед ки дар инҷо каме як монеагӣ садди роҳи ӯ шуд ва сипас инро ба хубӣ паси сар намуд. аҳсан мегӯем. бинед ки хело ҷаҳишҳои хуб дорад, хело ана ҳамун бо ҳунару истеъдоди болои худ ин амалро ба осонӣ пушти сар намуд ва сипас шино карда ба нуқтаи муайяншуда мерасад. акнун варзишгари навбатиро мебинем. акнун Ҳасанов Мақсудро мебинем ки чӣ гуна ин амалро иҷро мекунад. ин варзишгароне ки узви дастаи истиқлол ҳастанд, дастпарварони федератсияи ҷиу-ҷитсу ҳастанд. Ибодулло Ибодовро мебинем. севумин варзишгари даста аст ки шартро иҷро карда истоданд. аҳсан мегӯем ба варзишгарони дастаи истиқлол ки бе ягон хатогӣ ин амалро иҷро мекунанд. дӯстони азиз, айни ҳол тамоми кӯдакон наврасон дар таътили тобистона қарор доранд. дар ин фасли тобистон албатта ҳар яке онҳо мехоҳанд ҳарчи бештар зиёдтар шино кунанд, шиноварӣ намоянд, машқу тамрин намоянд ва вақти худро дар ҳамин марказҳои дилхушӣ гузаронанд. дастаи истиқлол ин амалро хело моҳирона иҷро намуд ва дар амалҳои онҳо хатогие дида нашуд. ҳамин тавр шартро дар муддати 1 дақиқа ва 57 сония иҷро намуданд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати дастаи ваҳдат. инак узви дастаи ваҳдат Азиз Бурҳонов аст. шартро иҷро намуда истодааст. ин варзишгар дастпарвари федератсияи гӯштини тарзи озод аст. зери роҳбарии Қамариддин Ҷалилов машқу тамрин мекунанд ва борҳо шарафи кишварро дар чандин мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта баланд бардоштанд. аҳсан мегӯем. хело хуб шартро иҷро намуд. Азиз Бурҳонов. акнун Пайрав Қурбоновро мебинем. Пайравҷон Қурбонов шартро идома медиҳад. дӯстони азиз, албатта бояд ёдрас шавем бори дигар ки ғолиб аз рӯи вақт муайян мегардад ва варзишгаронро зарур аст ки бояд ҳар як сонияи худро ғанимат шуморанд ва сарфакорона истифода баранд. Пайравҷон Қурбонов аллакай ба нуқтаи муайяншуда наздик шуд
و اکنون میبینیم که داخل آب گردید. اکنون شنا کرده به نقطه معین شده میرسد. ورزشگر نوبتی آمادگی میبیند. زودتر باشید، زودتر باشید. وقت سپری شده است. کمی دیگر مونده است، کمی دیگر مونده است. کوشش نمود. آفرین، آفرین. این دسته هم خیلی خوب به یک خطاگی شرط رو اجرا نمود و میبینیم که نتیجه چگونه انجام می‌یابد. از دسته استقلال دیده دسته وحدت عمل رو خیلی بروقتر اجرا نمود که نتیجه اجرای شرط 1 دقیقه و 55 ثانیه رو تشکیل می‌دهد. دعوت میکنیم دسته سامون رو. اینک ورزشگر دسته سامون به شرط برنامه پرداخت. اکنون می‌بینیم که خسرو ظفرов است که دستپرور فدراسیون اونیفایت غیر کسبی است. این ورزشگر هم در چندین مسابقه های سطح بین المللی داشته شرکت ورزیده است. احسن میگویم به یگان خطاگی این عمل رو اجرا نمود. اکنون ورزشگر نوبتی آمادگی میبیند. زودتر باشید، زودتر باشید. وقت سپری شده است. در این مرکز خدمت رسانی آبشاران یک فضای خوب دیده می شود که کودکان و نورسان از آن همون کارهای نوشایم دست کشیده، یعنی اومده بینید که در آن همین جا وقتی خود را سپری میکنند، شناوری میکنند، با بازی های گوناگون مشغول شده ایستادند. احسن میگوییم. و نکته نموند که هر یکی ما باید در برابر همین استراحت فراغت نمودن باید این مرکز رو خیلی تازه و آزاده نگاه بداریم. و دوستان عزیز، البته هر یکی ما باید با ورزش مشغول شویم، زیرا در حالتی که نورسان و جوانان هر قدر سالم و بردم باشند دولت و ملت نیز همون اندازه نیرومند می‌گردد. دسته سامون نظر به دیگر دسته ها در این شرط خیلی فعال بود و توانست که شرط را در مدت 1 دقیقه و 47 ثانیه اجرا نماید که غالب در این شرط دانسته شد. дар шарти аввали барнома қобилияти ҷисмонӣ ва ҳам ҳунари шиноварии дастаҳо санҷида шуд. ҳамин тавр тими сомон натиҷаи хубтар нишон доду сазовори 10 хол гашт. дастаи ваҳдат бо 9 имтиёз мақоми дуюмро ишғол кард. тими истиқлол бо касби 8 имтиёз дар хатти сеюми ҷадвал мавқеъ гирифт. دوستان عزیز هستیم با شرط نوبتی. در این شرط تنها هنر و استعداد شناوری ورزشگران سنجیده می شود که دسته ها به طور علایدوی این شرط رو اجرا می کنند و نکته نموند که غالب از روی وقت معین می گردد. برای اجرای این شرط دسته استقلال رو دعوت می کنیم. اینک ورزشگران دسته استقلال علاقه شرط رو شروع نمودند و می بینیم که هر سه اونها خیلی خوب شنا کرده ایستادند، برابر هستند. بینید که خیلی یک صنعت خوب شناوری رو نشان داده ایستادند. احسن میگوییم. دسته استقلال شرط رو خیلی خوب اجرا نمود که نتیجه اجرایش شرط 21.60 ثانیه رو تشکیل نمود. توجه میکنید به مهارت دسته وحدت. اینک ورزشگران دسته وحدت رو میبینیم که چگونه در این شرط
قواسنجی میکنند، چگونه شناوری میکنند. خوب میبینیم که دو نفر آنها به دیگر سمت میروند. خیلی خوب، الکی آنها سمت خود رو درست انتخاب نمودند. هر یکی آنها خیلی خوب شنا کرده ایستادند. آفرین میگوییم. دسته وحدت نظر به دسته استقلال کمی دیرتر به خط مرا رسید. همینطور شرط رو در مدت 25 و 85 ثانیه اجرا نمود. توجه میکنیم با استعداد دسته سامان. اینک ورزشگران دسته سامان رو میبینیم. و میبینیم که آنها با یکدیگر مانع ایجاد کرده ایستادند. باید هر یکی آنها سمت خود رو درست انتخاب نموده هر چیز زودتر شنا کرده به خط مرا برسند. دسته سامان در این شرط نو قدر فعال بود، زیرا آنها این عمل را در مدت 26 و 86 ثانیه اجرا نمودند. همینطور در این شرط دسته استقلال دست بالا گردید. дар шарти дуюм ки шиноварӣ буд, дастаҳо маҳорати хуби варзишӣ нишон доданд. ҳамин аст ки ҳар се даста дорои имтиёзҳои якранг 18тоӣ шуданд. акнун барои ишғоли зинаи аввали барнома қувваи дастаҳо баробар шуд. دوستان عزیز، رسیدیم به شرط سوم برنامه. شرط نوبتی ترامپلین نام دارد که ورزشگران از بلندی 15 متر با سرعت بلند به پایان فرآمده شنا کرده به نقطه معین شده میرسند و نکته نماند که غالب از روی وقت معین میگردد. اینک دسته استقلال حرکتش به شرط برنامه پرداخته. اکنون میبینیم که با سرعت بلند از همون ترامپلین به پایان میفرآیند. میبینیم که در داخل آب شنا کرده یک جایه به همین خط مرا میرسند. زودتر باشید. نتیجه اجرای شرط دسته استقلال 18 و 64 ثانیه رو تشکیل نمود. دعوت بکنیم دسته وحدت رو. ورزشگران دسته وحدت رو شرط رو در مدت چند ثانیه اجرا میکنند. زودتر باشید، وقت سپری شده ایستاده است. دسته وحدت شرط رو در مدت 20 و 64 ثانیه اجرا نمود. نوبت دسته سامان فرا رسید. اینک دسته سامان رو میبینیم که با سرعت بلند از همون ترامپلین داخل آب میشوند. اکنون میبینیم که در داخل آب چگونه شنا میکنند. احسن میگویم، بینید که خیلی خوب شنا کرده به نقطه معین شده میرسند. دسته سامان شرط رو در مدت 20 و 9 ثانیه اجرا نمود. همینطور در این شرط دسته استقلال غالب آمد. پس از انتخابی شرطی سیوم تغییرات به نظر رسید. اکنون دسته استقلال صدرنشین است. دسته مذکور در حال حاضر صاحب 28 خال است. تیم سامان با یک امتیاز کمتر مقام دوم را از آن خود کرد. دسته وحدت با 26 امتیاز جای سیوم را کسب کرد. دوستان عزیز، رسیدیم به شرط چهارم برنامه. شرط نوبتی شناوری با تجهیزات مخصوصی یاری رسان می باشد و الکی از دسته ها یک نفری ورزشگران آماده هستند برای شرط رو اجرا نمودند. نکته نماند که این شرط در شکل استافت صورت می گیرد. اینک دوستان عزیز، شرط نوبتی آغاز گردید. الکی ورزشگر دسته استقلال از تجهیزات یاری رسان افتید. اکنون رقابت جدی میان دو دسته سامان و وحدت می رود. بینید که هر دوی ورزشگران برابر هستند. اکنون از دسته سامان می بینیم که
ورزشکار دستای سومون پیشرفتی رو اختیار نمود. و میبینیم که دستای استقلال از همه قفو است. از همه گویم که در جای سیوم قرار گرفته است. احسن میگویم با ورزشکار دستای سومون که خیلی پیشرفت است. الکی میبینیم که ورزشگر دسته سومون با مرا نزدیک شده است. احسن میبینید که خیلی و خیلی مسافهش نظر به رقیبان خود خیلی دورتر است. خوب میبینیم که در اینجا ورزشگر دسته استقلال علیه دسته وحدت را گذاشت، در زینه دوم قرار دارد. عین حال خوب میبینیم که ورزشگر دسته سومون علیه به نقطه معین شده رسید. احسن میگوییم خوب آنها عوض میکنن یکدیگر را و دومی ورزشگر دسته شرط را ادامه میدهد. علیه ورزشگر دسته استقلال به نقطه معین شده رسید. دومی ورزشگر اکنون شرط را ادامه میدهد. و میبینیم از همه آخر دسته وحدت رسید. تماشابینان عزیز خاطر رسان میکنیم که برنامه متین با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه از مؤسسه دولتی مرکز خدمت رسانی آبشاران منظور شما گردیده شده است. و میبینیم که ورزشگر دسته وحدت به نهایت پیشرفت است. احسن میگویم با ورزشگران دسته وحدت که خیلی در این شهر فعال هستند، خیلی خوب شنو کرده شدند. بعد دوستان عزیز باید یادداشت شد که همین تجهیزات مخصوصی یاری رسان برای هرچی زودتر آموختن همین نازکی‌های شناوری خیلی خوب مساعدت میکند. هر شخصی که نوآموز است، هر یک نفری که نو میخواهد همین شناوری رو از خود نماید، همین تجهیزات برای آموختن همین ورزش شناوری، برای آموختن نازکی‌های این نمود ورزش خیلی کمک میرساند. ورزشگر دسته وحدت سومین ورزشگر است که شرط را ادامه میدهد. خوب میبینیم از تجهیزات یاری رسان میافتد. علیه رقیبات نزدیک شده ایستادند. ببینیم که ورزشگران دسته سومون و استقلال مسافهشون از غالب این شهر گویم خطا نمیکنیم خیلی دورتر است. ما مشاهده میکنیم که در اینجا ورزشگر سومی دسته وحدت
نه اونقدر فاول است. بینید که او خوب شنا کردن نمیتواند. از همین لحاظ شاید تواند که در این شرط تا یک اندازه همون پیشرفتی خود را از دست بدهد. ولی به هر حال این ورزش است، همه این رو وقت معین می‌سازد. دوستان عزیز، ما تا آخر انجام همین شرط مشاهده میکنیم، انتظار میشویم و میبینیم که کدام از این ورزشکاران دسته ها خوبتر و بهتر هنرنمایی میکنند. زودتر باشید، زودتر باشید. احسن میگویم به همون ورزشکاران دسته وحدت که خیلی خوب شنا کرده ایستادند. الکی ورزشکاری دسته وحدت نزدیک شده ایستاده است. عبادالله رو میبینیم از دسته استقلال بنهایت کوشش کرده ایستاده است. الکی میبینیم ورزشکاری دسته سامان نزدیک شده ایستاده است. دسته وحدت رو کمی دیگر مونده است، کمی دیگر مونده است. احسن میگویم با ورزشکاران دسته وحدت. تماشابینان عزیز، همینطور در این شرط از میان دسته ها دسته سامان بهترین دانسته شد. شرط چهارم برنامه رو دسته سامان بهتر اجرا کرد و صاحب 37 خال شد. دسته استقلال با یک امتیاز کمتر به زینه دوم فرآمد. دسته وحدت با 35 خال به سگانه بهترین ها شامل است. دوستان عزیز، هستیم به شرط پنجم برنامه. در شرط نوبتی ورزشکاران از همین اترکسیونی که شکلی مورپیچ دارد با تجهیزات مخصوصی یاری رسان به نقطه معین شده میرسند و غالب از روی وقت معین میگردد. برای اجرای این شرط دسته استقلال رو دعوت میکنیم. می‌بینیم که ورزشکاران دسته استقلال شرط رو شروع نمودند. اکنون دوستان عزیز، در این شرط از میان دسته ها کی خوبتر و بهتر هنرنمایی میکند. البته چقدر که شما شاهدی آن گشتید، در شرط های برنامه امروزه متین بیشتر هر یک شرط توی برنامه متین غالبان خود رو از روی وقت معین میسازد و باید هر یک ورزشکار خوبتر و درستتر حس نباید که وقت سپری می شود. باید در مدت کوتاه شرط رو اجرا نمایند. دسته استقلال شرط رو در مدت 45 و 190 ثانیه اجرا نمود. دعوت میکنیم دسته وحدت رو. اینک ورزشکاران دسته وحدت رو میبینیم. الکی با اشاره داور به شرط برنامه پرداختن. اکنون میبینیم که از همین اترکسیونی که شکلی مورپیچ رو گرفته است، یعنی شکلی مورپیچ دارد، چگونه آنها هنرنمایی میکنند، چگونه با صورت بلند به نقطه معین شده میرسند. و میبینیم که الکی به خط مره نزدیک شدند. دسته وحدت شرط رو در مدت 44 و 34 ثانیه اجرا نمود. توجه میکنیم به استعداد دسته سامان. اینک میبینیم که ورزشکاران دسته سامان تو کدام اندازه از زوده اجرای این شرط میبرویند. الکی نزدیک شده ایستادند.
тамошобинони азиз, бори дигар ёдрас мешавем ки барномаи матинро бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе манзури шумо гардонида истодаем. мебинем ки анлакай варзишгарони дастаи сомон ба ана ҳамин нуқта ҳозир шуданд. дастаи сомон шартро дар муддати 42 сония иҷро намуд ва ҳамин тавр дар ин шарт ғолибияти ҳисобро ба даст овард. баъди интиҳоёбии шарти панҷум ҳам дастаи сомон мавқеашро аз даст надод. акнун даста 47 имтиёзро дар ихтиёр дорад. тимҳои истиқлол ва ваҳдат дорои имтиёзҳои якранг 44 тоиянд. дӯстони азиз, ҳастем ба шарти ниҳоии барнома. дар ин шарт дастаҳо дар зери об истодагарӣ мекунанд. дар ҳолате ки дастаи ҳарчи бештар истодагарӣ намуд, ғолиби шарт дониста мешавад. барои иҷрои ин шарт дастаи истиқлолро даъват мекунем. инак дӯстони азиз, акнун нахустин шуда дастаи истиқлол шарти ниҳоии барномаро иҷро карда истоданд. аллакай аз дастаи истиқлол як нафари онҳо ва дуюмини онҳо аз об берун шуд. танҳо як нафари онҳо дар зери об қарор дораду халос. мебинем ки муддати чанд дақиқа истодагарӣ мекунад. дастаи истиқлол зери об муддати 22 сония истодагарӣ намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба дастаи ваҳдат. инак варзишгарони дастаи ваҳдатро мебинем, тамошобинони азиз, ки муддати чанд дақиқа дар зери об истодагарӣ мекунанд. як нафари онҳо аз об берун шуд, дуюмини онҳо танҳо ба мисли дастаи истиқлол боз як нафари онҳо ҳамин гуна истодагарӣ карда истодааст, вақтсипарӣ шуда истодааст. аҳсан мегӯем. иҷрои шарти дастаи ваҳдат 24 сонияро ташкил намуд. навбати дастаи сомон фаро расид. инак дастаи сомон ба шарти барнома пардохт. мебинем ки ҳар се онҳо хело фаъол ҳастанд, то ҳол аз об берун нашуданд. мебинем ки яке аз онҳо аз об берун шуд ва ду нафари дигар истодагарӣ мекунанд. офарин мегӯем. дар амалҳои онҳо гӯем ки дигаргунӣ ба назар мерасад, зеро аз дигар дастаҳо танҳо як нафар то охир истодагарӣ карду халос. ва мебинем ки ду нафари онҳо якбора аз об берун мешаванд. дастаи сомон шартро дар муддати 32 сония иҷро намуд ва ҳамин тавр дар ин шарт дастболо гардид. дар шарти ҳалкунанда ҳам дастаи сомон садрнишин шуд. дастаи мазкур дар маҷмӯъ 57 холро соҳиб гашт. натиҷаи нишондодаи тими ваҳдат дар шарти шашум басандагӣ кард то лоиқи мақоми дуюм гардад. ба дастаи истиқлол танҳо 2 имтиёз кифоят накард то аз дастаи ваҳдат пеш гузарад. тамошобинони азиз, пас аз иҷрои шартҳои барномаи матин, ғолиб ва ҷоизадорон муайян гардид. зинаи севуми барномаи матинро дастаи истиқлол касб намуд. аҳсан мегӯем ба варзишгарони дастаи истиқлол ки бо заҳмату талошҳои зиёд мақоми ифтихориро аз они худ намуданд ва аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе бо медалу ифтихорномаҳо мукофотонида шуданд. мо дар ин барномаи матин иштирок карда сазовори ҷои сеюм шудем. мо роҳафтода нестем. дар шарти чорум шиноварӣ бо балон дар ҳамон ҷо мағлуб шудем. мо аз сабабе ки каме дер кардем, аз ҳисоби ҳамин мо
зинаи сеюмро ишғол кардем. Мо дар ин шиноварӣ машғул нестем, не ки мо аз ҳудаҳои шиновариҳо баромадем ва ба мо махкул шуд ин барномаи Матин. Ман нақша дорам ки дар соли 2020 дар чемпионати Осиё иштирок кунам. мақоми дуюмро бошад дастаи ваҳдат касб намуд. офарин мегӯем ба дастаи ваҳдат ки яке аз дастаҳои фаъол буданд, тавонистанд дар барномаи имрӯзаи Матин зинаи дуюмро аз они худ намоянд. аҳсан мегӯем. мо дар ин барномаи Матин иштирок карда сазовор ҷои дуюм шудем ва аз ин рӯ афтодан ҳастем ва мекӯшем то ин ки дар барномаҳои оянда сазовор ҷои аввал шавем. ва аз ҳама шарти душвортарин барои мо ин буд ки дар таги об бидуни нафас истодан. мо аз обшорон таҳсилоти хело хуб гирифтем ва дар ин ҷо шароитҳои хело хуб муайё шудааст. мо бояд аз ин маркази фароғати хизматрасонӣ истифода барем ва хуб истироҳат кунем ва дар баробар ин бояд мо шиновариро дар таги об бидуни нафас истоданро ёд гирем ва дар буштинги тарзи озод низ мехоҳем сазовор ҷои аввал шуда дар чемпионатҳои берун аз давлати Тоҷикистон иштирок карда сазовор ҷои аввал шуда парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардорем. тамошобинони азиз, тибқи натиҷагирии ҳайати ҳакамон, қаҳрамони барномаи Матин дастаи Сомон гардид. аҳсан мегӯем ба варзишгарони дастаи Сомон ки дар барномаи имрӯзаи Матин хело дастаи фаъол буданд, тавонистанд ки бо ҳунару истеъдоди волои худ қаҳрамони барномаи Матин гарданд. аҳсан мегӯем. аҳсан. ин маркази обшорон шароитош ҳамаш нағз ба ман маъқул шуд. ман аз федератсияи юнифайд мебошам ва мураббии ман Каримов Алишер мебошад. мо аз дастаи худ боварӣ доштем ки ҷои аввалро мегирем. шарти мушкил ба ман шиноварӣ кардан буд ва шарти шавқовар ва аз аттраксионҳо фаромадан буд. ман пештар ба обшорон барои шиноварӣ меомадам. ин маркази обшорон шароитош ҳамаш нағз ба ман маъқул шуд. мо мехоҳем ки дар мусобиқаҳо ҷои аввалро бигирем ва мураббиамонро ноумед накунем. тамошобинони азиз, ин буд барномаи Матин ки бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе аз муассисаи давлатии маркази хизматрасонии обшорон манзури шумо гардид. боварии комил дорем ки барномаи Матин ба шумо низ писанд омад. хайр, то барномаи оянда.